Yes, kanongera nkwifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe udukurikiranye muri aka kanya. Nizere ko aho uri hose ukomeje kumererwa neza. Tugarutse amakuru agezweho muri iki gitondo cyo ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2025. Umutwe wa M23 wamaze kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu. Byamaje kuba confirmed muri aka kanya. Rero namwe makuru tuba tugiye kuba tugarukaho, ariko kandi reka nakire mugenzi wanjye Bwana Kanimba Aimable atugezeho situation uburyo yagenze. Bwana Kanimba Aimable, ikaze. M23 yamaze gufata icyitwa ikibuga cy'indege cya Bukavu. Nukuvuga ngo icyo mbasaba nukubana nanjye nkabatotorera uburyo intare za Sarambwe zafashe ikibuga cy'indege cya Bukavu. Mu makuru duherukana nababwiye ukuntu M23 yamaze gutangatanga ikibuga cy'indege cya Kavumu, mbabwira buryo intare za Sarambwe zikomeje gukora akazi kose kugira ngo zigira gute zirimburire mu mizi igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ndetse n'icyitwa abafatanyabikorwa babo. Mu nkuru nabagejejeho nababwiye ukuntu M23 umuhanda witwa Route Nationale 11 hafi y'ibice bya Kagano na Ntendezi, intare za Sarambwe ziri kuhogoga zisatira ibice byose bitangatanze ikibuga cy'indege cya Kavumu. Nababwiye ukuntu intare za Sarambwe ziri kwataka imisozi ya Birava, ziri kwataka ibice byose bitangatanze ikibuga cy'indege cya Kavumu, mugira ngo ndababeshya. Mu nkuru nabagejejeho kare nababwiye ukuntu umutwe wa M23 wamaze kugera ahitwa Kashiri, wamaze kugera ahitwa Bukumbi, wamaze kugera ahitwa Majibu, wamaze kugera ahitwa Bunyakiri, wamaze kugera ahitwa Hembe cyangwa Bitare n'ahitwa Musenyi. Ubu rero mu makuru mbazaniye ngiye kubabwira ukuntu umutwe wa M23 wafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ngiye kubabwira ukuntu umutwe wa M23 wagukubitiye icyitwa Barundi. Ngiye kukubwira ukuntu igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa babo, byaba ari abasirikare b'Abarundi, byaba ari abasirikare ba South Africa bajijisha ngo bave hano mu gihugu cya Kongo kandi bagihari tubabona ukuntu bakubiswe biyambitse impuzankano z'igisirikare cy'u Burundi, bakazikuramo bakajugunya, bakirukanyira mu misozi myinshi itandukanye, bakisanga baguye muri ambushi z'umutwe wa M23. Nyamuneka M23 mbega urugamba M23 yarwaniriye mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Mbega urugamba M23 yarwaniriye mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Kavumu. M23 hari icyitwa abakomando b'abanyadushoka bimanukiye, bamanuka ahitwa za Kashiri, bari abakomando bagera kuri 400. Abandi bafungira za Bukumbi, abandi bafungira za Majibu, abandi bafungira za Munyakiri, ahandi bafungira za Butayiro, abandi bafungira za Bitare cyangwa se Musenyi. Dore operasiyo yakozwe n'umutwe wa M23. Dore operasiyo yakozwe n'umutwe wa M23. Umutwe wa M23 warwaniye muri ino misozi yo mu nkengero y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Benshi mu basirikare b'Abarundi baravuga ngo batewe n'amagini. Benshi mu basirikare ba South Africa SANDF bari biyambitse impuzankano z'igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya FARDC baravuga bati dutewe n'abazimu. Mbega operasiyo. Abana bo mu gihugu cya Kongo bavuka za Rushuru, abana bo mu gihugu cya Kongo bavuka za Masisi, abana bo mu gihugu cya Kongo bavuka Sud Kivu za Minembwe cyangwa se mu bice by'umurenge. Icyitwa simple operation ntago nigeze nyibonera mu misozi ya za Mugunga. Icyitwa simple operation ntago nigeze nyibonera mu misozi ya za Burengo. Icyitwa simple operation ntago nigeze nyibonera mu misozi
ya za Sake hariya za Nyamurongo na za Bibatama cyangwa se Kirorirwe. Mana yanjye ntabwo ari ibintu bisanzwe kubanza muri operasiyo, ntabwo ari ibintu bisanzwe kubanza mu makuru mvuga gutya, ntabwo ari ibintu bisanzwe kubanza mu makuru mvuga nk'uwayobewe. Mana yanjye, ibintu M23 ikorera igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC mu nkengero z'umujyi wa Bukavu, mu nkengero z'umujyi wa Kavumu, ku kibuga cy'indege cya Kavumu, igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kizabikiramo umugani abuzukuru ndetse n'abuzukuruza. Mana yanjye, babakomando nababwiraga bari za Ruhihi, babakomando nababwiraga bari za Mugenderwa, babakomando nababwiraga bari za Kavumu mu misozi yangaha za Kakondo ndetse n'ahitwa za Muhinga, babakomando nababwiraga bari za Kindumbi n'ahitwa za Birava. Mana yanjye, uwagize amahirwe yishwe n'isasu, uwagize amahirwe yarashwe n'ikompora, intare za Sarambwe. Nibwo bwa mbere nabona uyu mutwe wa M23 ugendana n'umuvuduko, nibwo bwa mbere nabona uyu mutwe wa M23 ukora aka kazi. Mana yanjye, Ngogoma yarafashwe. Mana yanjye, iminota 47 gusa yari ihagije ku buryo umutwe wa M23 uba wamaze kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu. Babasirikare b'abakomando babeshyaga ngo ni Abarundi. Hari amakuru namenye yuko bari abasirikare ba South Africa, uriya Cyril Ramaphosa uri kubeshya yuko abasirikare be yabakuye mu gihugu cya Kongo. Arabeshya cyane. Bari kuza biyambitse impuzankano z'igisirikare cya Kongo, bari kuza biyambitse impuzankano z'igisirikare cy'u Burundi, ariko ibi byose ntabwo biri kubuza yuko umutwe wa M23 ukomeje gukubita ahababaza igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ndetse n'icyitwa abafatanyabikorwa babo. Ntabwo biri kubuza. Mana yanjye, mumbabarire, ntabwo nsanzwe mvuga amakuru mfite ibikabyo bimeze gutya. Aka kazi kakozwe n'umutwe wa M23, aka kazi kakozwe n'umutwe wa M23 uzabibaza abasirikare bari badiployinzwe za Mugenderwa, uzabibaza abasirikare bari badiployinzwe mu misozi ya za Ruhihi, hafi ibirometero bigana kuri 21 uva mu bice bya Hazari za Ruhihi ugana za Birava. Nyamuneka bagukubitiye umusirikare. Mana yanjye, abari hafi aho ngaho, bamwe mu basirikare b'Abazarendo n'abasirikare ba M23 bamaye amakuru, bambwiye bati twabonye imyenda igurumana hejuru, twabonye ivumbi ritumuka, twabonye induru z'abasirikare ba FARDC ziri kuvuga ku misozi. Natwe uburyo M23 yakoze aka kazi mu buryo yigaruriye umujyi wa Kavumu mu bice n'ubundi bigize ikibuga cy'indege cya Kavumu, ntabwo byigize bibaho mu buzima, ntabwo byigize bibaho, kuko umusirikare wa South Africa waje wiyambitse impuzankano z'igisirikare cy'u Burundi, waje wiyambitse impuzankano z'igisirikare cya FARDC, yakuyemo akakarengera avuga ati iyi ntambara ndi kurwana nabo simbazi, reka barabeshya. Njye nari nzi yuko ndi kurwana n'abasirikare b'Abanyarwanda nk'uko bambeshye ko igihugu cy'u Rwanda aricyo gishyigikira umutwe wa M23, ariko niba n'igihugu cy'u Rwanda, ntabwo iki gihugu cy'u Rwanda kibaho, ahubwo iki gihugu nicyo kuzimu bavuze abantu ndi kurwana nabo ni amagini. Nyamuneka, hari umusirikare witwa Patrick Rerisi ukomoka hariya mu bice bya South Africa, uri hano mu gihugu cya Kongo mu buryo bw'ibanga, wagejeje kuma amakuru. Yanyerekeye arambwira ati, ndeka ngegeze kwica muri w'Ikinyarwanda. Hello my big brother. Okay, yanyerekeye arambwira ati, bwana munyamakuru, nubwo twarejwe mu gihugu cya Kongo, tuje tuzi ngo tuje kwihorera ngo turwanye igihugu cy'u Rwanda, ngo igihugu cy'u Rwanda nicyo cyereje abasirikare bigisaba M23, ngo twaje duje kuhorera abasirikare 14. Nibikomeza gutya, igihugu cya South Africa kizacyura imirambo irenga 888, kizacyura abasirikare barenga miliyoni
niba gikomeje kohereza abasirikare mu gihugu cya Kongo nk'uko bikomeje bigenda umunsi ku munsi. Ni operasiyo rero M23 yakoze birangira yigaruriye umujyi wa hano hafi n'ikibuga cy'indege cya Bukavu. Urumva yuko umujyi wa Bukavu n'ubundi M23 biragaragara nk'uko n'ubundi yamaze kuwufata, kuko ahangaha ku kibuga cy'indege cya Kavumu niho hacishwaga umusada w'abasirikare ba FARDC, niho hacishwaga umusada w'abasirikare b'Abarundi bagaye ibitero mu misozi myinshi hano mu Sud Kivu. Ni ukuvuga ngo byarangiye ndabihamya bihagazeho. Niyo wafatiraho inkota, niyo wafatiraho imbunda, M23 Total Tombe yamaze gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Reka mbifurize amahoro n'imigisha tuti bavandimwe ba Wide News 24 TV. Jya wibuka kwikorera icyitwa subscribe, like, share, comment udutima nubone, maze ubundi aho bigenda neza no bitagenda neza mugezeho amakuru agezweho kandi yizewe. Umbwire ese bimeze bite umunsi ku munsi, mba nizeye yuko mba ngomba kukwapa